lebusar no kandara sota kabitala noa ara wakatarong arwa isa sartalanga balatani reli suba na vingon ket sara waidurkina na Fiji Showcase da rondi Michael Rando wilkina katala kina mayado na ngona may bisimati watake auchumama na may lewena na timi avikim ni ndo wati may ngol sartig na isa ka kerital tinga may kina isa mani matakikira nimbo rondi tal tumandanga na serikali membaleti naita avikim ni ndo wati tinga may singa bina kenindai en nonde waseninga una ni wakatawa ya na wakando talimanda en kena rondi na serikali membaleti Mike Randoa. Ngona kena ibola sartal ngau kadau en singa bina kenindai sataloba na iboa mothe Mike Randoa. Matarin singa sa wuni na loa sa o saukota tangini alo rarawa kena yaloma waka nomondi tu na nonda viti nikoa isa sanandako sambo o Michael Randoa. Me busoti na serikali eleka na mumbula de udhabu lawe taka mbeka langi ni kemu indivi membo sereka se weni matanga autonga ena beba wangani ndabui ene singa bakarawai machi ni rua lima sa kadibaki volimai wada engauni sala na muanga lailai wukine utoni alo senga ni lesumai ndendre medhingomitu na veitalatala ruito tolo wakana sorry wani mata wasa ni wali e vale ni daka no musinga ni toki waka mosa kindaba mai krando ana ya dai kilai karongo wale si viti na bibo saki e solo waka saki tindina na makare ni ndomo waka marau takitu no viti taudoko chupili koula ni ambaki sakalawadi loma ni nomo wo wale kumarau taki releso ni ngauna malabu ni vengarabi veia kila rawana inaki woni mailangi. Takia ni vengarabi sama ikele toka. Na Viti FM ko sana senga ni wondoka. No mui toka ni rombitu mayelama Maria Keatu mani teki woni sota. Mimiri ni uda ni longo embata-bata. Rake Viti sanandotani sarnga. Saya lina bonga ni ndomo endandaukila wakala e katanatiri na lako koya. Na mububale isa nararawa lebu. Senga ni dingomi no musawa kadengo. Tangiaso Maria na sui ni seremo. Na ngalili na mosi o iruto na luemo. Dangabi na mbuke ni vengarabi sadere. Ndrabusani taundua veira kere. Ndendre mekune na nomu matani meke. Dungudi na dhambi ni singa ena ndendre. Nomu itokani ratangi aso tungo eve mataka. Vekinda wake walindakadaka na weni mata. Demesi atu Mika o Maria samo ke auchumama kertou na dhurwo ko satumberi rarawa. Isa tamaicho ane osana mayoti wagandua. Sa rabi na titoko ni wale na randua. Sa rumbe batatoka ke namasei ni wanua. Ni sa dokia no mui dodho na itau ke ni mbula. Ndrabundrabu ana wosa merna wilika. Wani mata sabu solo ena mona liba. Wasa ningolo na mosi na baka isa ni sa mbula tunga na kia moituku ni veira. Mode mandamai kai loloma levo mai na senda. Na wanua ko saini matikina veira na weka. Na muiabo waikete seti e tawa ngwileda wukalesu na kadhauni ngao sota e wuninga sauleka. Avikim ni na viyukane kena kiremai en sigana noa wakambimbi na buku ni kena wakaduriti na Fiji Showcase dotalanga na wanu ando sarabi bolikena serongodi bolikena na vingarabi ni Mike Randoa ka mbokere kerawa ni mbonunumi talimanda wakandoa na kena serikali. Avikim ni nando wadi tikumai na singabina kenindai koningule dapa polana numu serikali email takamai viao maria@vitfm.com.fj Gina una nama kitiko moni tikena wakaromboka ena vima mani diwa na kena ndau mai rongo tiko karau talanga ni ona rongo dahani na